Cilj такого сходу, по словах председателјки Совиту месни заедници Ѓурѓов Леони Виславски, бул же бише зишли и вичерали искуства шицки, co за своју работу доприноше развоју Валала. Она визначела, že Совит и попри својих скромних средствох, лjem за закупу даедних објектох, того року помагал работу здружењох, а на зберани и пенјежи за ушорење простору да кедишни матки. Понеже ше тот простор находи у задружним будинку, ktorý od privatizaciji u sudskim sporu, Boro Milić, člen opštinske radi zadluženi za kapitalne ukladanja, vyznačil, že opština robi na tim, že biše budinok odkupelo terašnjoho vlasnika i adaptoval za potrebi Valala. Von hvaral, že še šlidujucoho roku predluže i roboti na kanalizaciji, za co už obezpečeni 201 milion zo pokrajini. Za idući rok planovane i zakončenje ekostudnji, kopanje jarkoh za odvodzenje atmosferskih vodoh, vybudov parking prostoru u centru, oželjenjovanje Valala i jeho okoliska i inše. Prisutni zauvaželi, že še do Ѓurđova malo uklada, a jak pričinu navedli toto, že Valal njema svojoho predstavnika u opštinskej radi.